Russia agi makutta Ukraine maithirabade Europe apunbasu tugane President Zelensky Europe ki maruoiba sahar singda Russia agi mayokta protest tawkiba milising kayada video gi kuthangda wangang laduna Ukraine gi President Volodymyr Zelensky na hogjik choknariba lan asida Ukraine na Russia gi makutta maithiba tarabade Europe apunbasu tugani haina phongdokre Russia na Ukraine da landabagi mayokta ngahan ahing Vienna Tbilisi Prague, Frankfurt, Venetia, Lyon amasung Bratislava da milising kaya na protest tawki video link ki kuthangda wangang bada Zelensky na Haikhi tumin na laysin gano lambi da thokpiyo Ukraine support tawbiyo Haikhi gi ningkha tamba support tawbiyo maduna Russian lanmi singi mathakta mai pakpa khakta natana amambagi mathakta mangalge mai pakpa phatabagi mathakta aphabana mai pakpa amasung haujik Ukraine da Uri basida ningkha tamba haibasina mai pakpasu oigane tumin na laysin gano Ukraine bo support tawbiyo maramde Ukraine na sontharabade Europe su sonthagane Ukraine na turabadi Europe su tugane aduga karigumba ikoina mai paklabade aihang na ikoigi prajada thajai aihang na nakoida thajai madu democracy gi mai pakpa oigane aikoigi value gi ningkha tambagi mai pakpa oigani haina Zelensky na Haikhi Mamang da Ukraine gi capital Kyiv ta leiba president ki office tagi thadokpani haiba video amada Zelensky na Ukraine gi atia sarukta no fly zone laukthokpa ngamdabagi damak NATO gi leader singbu yaningdaba phongdokhe ngasidagi hawduna mi siriba pumnamaksida nakhoi gi maramdagi sibasu yawgane nakhoi gi asonba nakhoi gi lingjel manadaba aduna maram oiduna siragani haina Zelensky na Haikhi NATO summit pangthokre asonba summit ne Chamamnaba summit ne mi khudingmak na Europe ki ningkha tambagi damak lanthengnaba ase number 1 oide haibadu uthokpa summit ne yeknaba na tawriba plan sing se NATO laibak singge intelligence agency pumnamak na ningthina khangliba ne Russia na makhata na landaba pami haibase makhoina confirm tawkhraba ne NATO na thawaina Ukraine gi atya saruk thingjindanaba phidep lawkhe Ukraine gi atya saruk thingjin batarabade maduna NATO gi mayokta Russia bo Sagot hangani haina NATO laibak sing na wari sagatli haina Zelensky na Haikhi masigumbasi asonba manungda wakhal leita daba masung aikoina pairiba khulai sing asidagi sarukaya hena sakti leiba khulai pairaba phawbada pukning sonba mi singna masa matomta khanjaba matawni haina Zelensky na kanna yaningdaba phongdokhe maraksida Zelensky gi advisor wariba Alexei Arestochip na Ukrainian Armed Forces amasung miyam na lanthengnariba sina Russian war machine loisilagani haina phongdokre Russian army asi mapangal kanbadate masing yamba khaktani haina Arestochip na phongdokiba wafam ama BBC na quote tawkhe aikhoi gi mai pakpa aside akhanaba mawongdane Putin gi army gi saruk tara thokpage nipan Maphamsida leiri Maphamsida aikhoi na Makhoibu Fumjingani haina Arestochip na Haikhi ahum suba party na Ukraine da no fly zone laukthoklavade landa yausilakpani haina lawgane Putin Ukraine gi atya sarukta plan amata paiba yaroi haina ahum suba party na laukthorokpa tarabade madu lan asida yausilakpani haina lawgani haina ngarang Russian President Vladimir Putin na warning tawkhre Ukraine gi nuclear plan amada attack tawbagi thogdokka mari leinana Ukraine gi President Volodymyr Zelensky na US amasung NATO gi maphamda Ukraine da no fly zone laukthokpinaba dabi tawkhraba matungda President Putin na warning asi tawrakhibane Zelensky gi wafam se nongsup laibak sing nasu lan hena chawthorokani haina reject tawkhe Russia gi nupi pilot singa unaba mada wangang bada Putin na Haikhi Ukraine gi atya sarukta no fly zone laukthokna pakhongthang ama hekta laukhatpada madu aikhoi gi service member singda threat oigadaba mawongda khut thingzilakpani haina Russia na lawgane madu gi mikup aduda makhoi landa yauksilakpani haina lawgani amasung kanagumba ma hekta oirabasu karimata khetnaba lairoi misak miyam yengloi khut tharakane US amasung NATO gi oinadi Ukraine gi atya sarukta no fly zone laukthokpa matamda NATO gi war plane sing operate tawdaba yaroi madu ngakthoknabagi damak air defense system sing punsindaba yaroi amasung masina Russia amasung NATO gi marakta hakthengna lan thokani haina Ukraine gi davi adu yadre Ukraine gi President Zelensky na akanba mawongda dabi tawkhiba sina maram oiduna Russian Foreign Minister Sergei Lavrov nasu Zelensky na Russia amasung NATO gi marakta khut thokna hanana basilli haina charge tawkhe Haujik maki oina NATO na no fly zone
लाउथोरकनी हाइबगी थाजब अमत लैत्रे अदुबु वाफमसी लुसिलक्पा मरमना रसियानसु मतुंगदा न्यूक्लियर साइटसिंगदा बॉम्ब काप्सिनबगी थबकते मखा ताना तौरकनी हाइबा थाजद्रे रसियाना लांदाबगी थबक लेप्तबा मरमना वाथोक असि करंबा मवोंगदा ओइरकदौरिबनो हाइबदु करियमत तंबा ngamdre यूक्रेनदा एंटी टैंक मिसाइल थंबा मफम थुगाइख्रे रसिया यूक्रेन गे जाइटोमिर सिटी दा मिरैबाकना सप्लाई तौबा जेवलिन अमसुंग NLAW मिसाइल सिस्टम थंबा मफम अमा हाई प्रिसिजन weapon सिजनदुना थुगाइख्रे हाइना रसियाना लाउथोख्रे हौखिबा पुंग कुनमरी सिदा जाइटोमिरदा लैबा मिलिटरी यूनिट के एमुनेशन डिपो अमा थुगाइख्रे जेवलिन अमसुंग NLAW एंटी टैंक मिसाइल सिंग थंबा मफम अदु असांगबा रेंज के हाई प्रिसिजन weapon सिंगना थुगाइखिबनी हाइना रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की स्पोक्समैन मेजर जनरल इगोर कोनासेंकोव न फोंदोखे ममांगदसु रशियाना US के जेवलिन अमसुंग ब्रिटेन के NLAW कया याउना मिरैबांगना सप्लाई तौबा खुलाई कया फागतख्रे हाइना लाउथोखे हंदकी लान असिदा यूनाइटेड किंगडम ना यूक्रेन दा खुलाई कया सप्लाई तौरिबा से रशियाना कैदौनुंगदा काउरोय हाइना फॉरेन मिनिस्ट्री नसु कन्ना यानिंगदबा फोंदोख्रे सीज फायर मरक्सिदा रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ना मारिउपोल सिटी की लांगोय चलबा अजोब सी पोर्ट अमसुंग यूक्रेनियन सिंगना कंट्रोल तौरिबा मनाक नकपदा लैबा बोल्नोबाखा टाउनदगे मी सिंगना साफगदबा मफमदा थोखिबा यानाबगीदमक रशियाना मतम खरगी ओइबा सीज फायर लाउथोख्रे हाइरे मी सिंग टेक्ता काइदना थोखिबा यानाबगी खोंथांग असि यूक्रेन गा यानाबा पुरखिबनी हाइरे बेलारूस दा अनिरक सुबा राउंड गी ओइना मिफम पांगथोकपदा वाफमसी यानाखिबनी हाइना मीडियाना रिपोर्ट तौखे सीज फायर लाउथोकपसिना मई अमसुंग इसिंग सप्लाई तौबा अमसुंग सेल फोन सर्विस याहननबगी थबक हौरगने लोकल ऑफिशियल सिंगना चाना थकनबा अमसुंग फर्स्ट एड किट सिंगसु पीरगनी हाइना मारियोपोल गे मेयर बादिम बोइसेंको न फोंदोखे मरक्सिदा थेंगना फंगबा पाउगी मतुंगिना नोंमई कामनबा अमुक हौरकपदगे मी होंदोकपगी थबक लेपख्रे हाइरे नाकल अनिमंगना सीज फायर थुगाइबा से अमना अमदा ताइनरे रशियागी मायोक्ता यूक्रेन लान माई पाकपा ngamgane US स्टेट सेक्रेटरी यूक्रेन की मियामना टॉप टॉप मवोंगदा मसा ngakthoksariba adubu thagatpa phongdokladuna US स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकेन यूक्रेन ना रशिया की मायोक्ता सोकनरिबा लान असि माई पाकपा ngamgani हाइना फोंदोख्रे ब्रुसेल दा यूरोपियन यूनियन EU के फॉरेन मिनिस्टर सिंगा उनरबा मतुंगदा BBC के इंटरव्यू अमदा ब्लिंकेन ना वाफमसी फोंदोखिबने यूक्रेन लान माई पाकपा ngamgadra हाइना हंगबदा स्टेट सेक्रेटरी ना मतमगी मतुंगिना सोइदना ngamgani हाइना फोंदोखे कयाम कुइना चंगनी हाइबदुदे हाइबा ngamde अदुबु मी मिलियन निफुगा मंगाना मसागी तुंगिदमक अमसुंग निंखा तंबगीदमक कन्ना लांथेंगनबा असिदा रशियाना कदाई फाउबा नमथबा ngamgadौरिबनो हाइबसिदा वाफम कया थोरकली हाइना ब्लिंकेन ना हाइखे यूक्रेन ना सोइदना लान माई पाकनी हाइबगी थाजबा थमलबसु स्टेट सेक्रेटरी ना लान कांसिलकपा असिदा यामना नुंगनांगबा फोंदोखे यूक्रेन की वांगमदा लान सोकनरकदरा हाइबसे अइखोइना कन्ना मिजेंग चंगबा अमसुंग वाखल वाबा मनी हाइना ब्लिंकेन ना हाइखे महागना हाइखे रशियन फोर्सेस ना यूक्रेन दा मिसम सिंगी मायोक्ता तमथीबा उपाय कया सिजिनरे मदुना मरम ओइदुना मीसिंग यामना अवाबा तारे यूक्रेनियन सिंगबु थंगनबा इसिंग फंगनदबा अमसुंग अयिंगबा मरक्ता मई फंगनदनबा रशियाना मरु ओइबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगदा टारगेट तौरकपा अइखोइना उरे लाइबक थीबा मवोंगदा मसिगी लानगे पांबैसिंग असे प्रेसिडेंट पुतिन की महौसादगी सथदुना लाकपा लालोंगी सरुक अमने मसिगुंबसी हेन हेनसु तौरकनी हाइना थाजै हाइना ब्लिंकेन हाइखे यूक्रेन दा लांदारिबा से तोहननबगीदमक यूनाइटेड स्टेट ना मॉस्को दा लीडरशिप होंगदोंगनबा वाखल तौबरा हाइना BBC ना हंगबदा स्टेट सेक्रेटरी ना मदुगुंबा वाफम लेते फिबम अमदा हेक्ता US की मकुत्ता मदुगुंबदु लेते रशिया की प्रजाना मसागी लीडरशिप के फिरेप लौजगदबनी हाइना फोंदोखे अयहांगना रशिया की प्रजादा हाइनिंगबदुदे मसिगी लांदाबा असिना करंबा मवोंगदा नखोइदा कानाबा अमसुंग दरकार ओइबा फंगलिबनो हाइबसिनी हाइना ब्लिंकेन ना हाइखे